webare iwe sebona nyabo abakirani itoya bwa program eje yasisimu kankire cyo butungi charity omuhereza na nyine munywani wanje kasanga ki konka haskondeji twatungo mjeni witu ondo muninta ya isa okubasa kuganira hashongezi kwatena na ebiragiro bito muihanga twine omunyabiragiro Eliakim Atumanya Capson nowari kuzakwa natwara mukashonshore chaka kandi amazima garungwizoberi no bareba chito mukarimi akache bari kugira ngo alternative dispute resolution kacha kuna yetegeza muno kugira ngo nebasa kuba eryemeringwe ndijo eyakubasa kurabwamu okubasa kutebekanisa abine mishango hamwe ikahendere hwireho tutahenderiro mu mbuga z'amateka ona sheje na yerho shana kumukwata nkamwato mutwe nkamuhumuza bakazika nkamangogwe nawe yaragaho anyway obutumwine yaza kuba natushobora twakwakira sebo yanjira bari kutureba standikiraho webari munonga myono wanje kunyakira izina ni Eliakim Atumanya Capson loya ninga shomnyabiragiro abari kutira mwena twabakira mukurikiyo mu weekend kandi webari kurete umuramwa murungi bwo karakanisa abantu generation ngano jimno kandi nyongera kusima na management ya TV West okutekaho emiranga cage awareness aho kwa nishonga mitwe ntugamba kugira ngo abantu bakabimanya batamno basagarikana konka tusima management ya TV West okureta program nungi zo kushimisa abanya Uganda kurangwa abantu batura no businje kandi batura no butiko obari munonga charity burire ngumana no murukwe urwo kutahenteka teka nkezo okugira ngo abantu bareke kwenderero mukoto burizo urukwe rwo rwargahirwa hikankana baro yani ngo murumu ningana government ninaka yari kitongo cyo judiciary cyukurira ebyemishango umwihanga bacheta batecho judiciary bwenu kujana nibijana arrangement ningashi entebekanisa yo kugira ngo abantu bamare bata emishango batajire mukoti okumare manja mutajire mukoti abugira ngo cyo kubanza ntuza kuba ntongera kubira kugira ngo emishango neba mingi eleta enahona no mbantu bwenu kugira ngo judiciary naye gira tubase tutakumara emishango eji abantu batajire nabo kugicwa ne bashaganaho etwaro bwire buringwe ryokwe kandi erimingi so mbenda kubicwa backlog no kugira ngo abantu babenkaje ngazara kukuza no mu constitution kirumu constitution iti yihanga semateka nobageta bata muri nyakwe yegishiteka yihanga ne yongera kugambira abantu enshonga kubashimikwano bazimara kuri reconciling enshonga zawo bata bandize kuza mu koti cyangwa ishonga mbase kuzimara gahi biteje michango nene ingana cyabone kugira ngo takazo mu koti tubimarire kitaka kuriya ate actually mishango yo no mishango gono ko kuboyine muyikirizana kugira ngo mbasa kugira ngo mishango ogu kato base kugumara kitaka nangwa no kubanza kuzo mu koti ari procedure bakweta mediation kandi yeje kugira ngo mwe mwazo mu koti babajya baze muzo mu mediation muzo ku ishonga zanyu muzo kuzumara mutabandize kuza umukoza ikibeta kitaka kuzumara kitaka kandi uko kuzombya police naye hari bakweta pre-bargain criminal cases kugira ngo nayo basa kugira pre-bargain kugira ngo umushango ukora gwikirize bakucenderezo rubanja obase gukora ki obase kugenda muyo mutajire mukuza kukoza manya kubereza ikibonerezo kirundi bimpura nguti yashisha bwire bwa koti akakwitiriza umushango ari ushanga wa pleading gito umushango wagwikiriza back convicting kandi ari ushanga ngo hari ya mwikirizana kugira ngo umushango ninza gwikiriza konka kandi woncendereze nkahi achibonerezo uje niba kweta pre-bargain kugira ngo mwikirizane umushango reno mangu daradaruka gukora uje to umushango ukagukora ningwikiriza bwena nyinisha tumukore ki muncendereze mu negotiating muramuzi niyo bakota pre-bargain ninza kwikiriza umushango konka niyo cenderezo kore ki ucenderezo mwikirizana Jere kitaka no mwe muri yo mukoti naka mishango ya criminal kandi je ya burijo nambaja ni mubanja twazo mukoti ningane by'amataka nkebyo ebyo niyo kugamba alternative dispute resolution kugira ngo eshonga zitu tukazimara tutagire kwishika no mukoti konka shataho nyina ngo nkubuza tutagire kwishika mukoti
ninye nyine kuba nindondo wanshobize na wakandonda ninga wakandonda tukashitama tukaganira ninga ntahata kubaho mediators ahagati yaho ataho hagati nabaruho kandi bakubimanya ba mediator bar trained no basa kushanga no roya ninga taruroya mwe aryo muntu arukumanywa nko muntu uri kuza kucyumaja izuruzo izo buryo zibagamba ngo cyumaje zo buryo bible gamba ngo cyumaje zo buryo mbeno mucyo mwashiro mukoti babasinduko wa mediator ninga shimja ngo twenda kukora alternative dispute resolution hati na habaroho aba kuba barunzire bari appointed kugira ngo abantu baba administrators ba arbitrators mediators abazo mushonga zanyu bakabahurikiza mbahebwa koti koti nibe bine eba signinga ba mediator na arbitrators bukubasa kumara ishonga zanyu kandi turebere ngo ko kuteka mba arbitrator uko se n'ibintu binji byo kugobamo kugira ngo abantu mwisha mwine mishango mutakugamba ubusungu buryahigura hatuye mediator bakakana abashitamisa aho reshonga zawe izo kugamba aho rezogu abuza ngo ishu wano gamba ki ubiyana gamba ki atushanga babagita hamwe ecyuwano shaba kujya ngiyo wano jangu senza jakatwara miliyoni nka 5 naferwa ama interest zinabenza kutunga manyamagoba makokuzo mukote ibintu byo kubana ushaba za damages interest mwene bintu byo biteka higuru kandi riri no waferi kwa kutuzo mediation njya mwe cyamazima ni business ni manya sente nkabazitwire ko ka business ti agenda ki nanyi nakora rose bwena nyina turebe kutwakwasa kumaraki inshonga zitu hati wo mediator abagita kurigije cyo ryo no ugamba na n'ubuzubehi bwari giri hatubo abantu barebe ko bakubasa ugume arbitrate arebe ko yakubasa kuza hagati yanyu yuwe owahababa na no bahababera ukubagita akamanya inshonga zanyu twakora ki twazitereza kugira ngo ogo nugumisha mugashogwa nuko byangu ibityo rero hatubyanguhi ahabo kugira ngo nuza kushanga ngo umutwe yanabaje kucira 20 ko mu bintu bya sente umutwere yabayine naza kukubara miliyoni 5 500 million iyo rero no mugera nywezi nkumanya ni miliyoni 50 mbeno rangu tine himu kubana mukora ki numukwatagara tahabona kaki ogunagamba miliyoni 5 utimene menya miliyoni 50 hati nukuba kuri mugashogwa muri mwe natagwa harumara munayi bamutahira hati nukuba kuri mugashogwa arbitrator kurangu yabagita yabiho yakuyo wa 5 no kuwa 50 yamtematisi mwabugabugana gati azonga zimwena mwine omutuma gukumanya ngo ezishonga katuzimari akwa kitandikira harimo abantu iyo kubando ko kigamba ncereba hato bariya koti yo nerebe mu nshongera ngwegeshe mbikuba ne marwa abantu abato abashitamisa na arbitrator then abantu bo baragira ngo twaragira mugende nshongeze muzumaro wogwe ninga babanza bat consultinga bagira no yitiriza kushitama nawe then babona kureta arbitrator no process ya koti wo muramuzi na recommending yes nagira izishonga muzinga muzo kuronda na arbitrator muzo mediation eshonge kije atakajikoze agumana abasinde ungakigira ngo harubo kushanga mazo mediation yayanga magumana mugarika umuramuzi yanda nagumana abohereza kisi yararebe mutumu kuza kubasa mediation atakaja karimisha ngo tujigumize mukahi tumuzo mu mukoti aroho ubwo kushanga imwe ko mwabire no mukorenda gano mukaja ngo eshonga zitu nza kuzitwara kahi mu arbitration kugira ngo kumwe yenu mukorenda mukaja ngo eshonga zitu za kuzitwara mukoti nza kuzitwara mu arbitration kuriya hakutandika ko cyumwabe no mutahamu mukuzo mu transaction kubirema eshonga turazitwara mu arbitration oshanga ni wano korenda gano mucyo ati nza korenda njenda gano cyakora ekituri yamba namateka ga koti ashanga muza kugenda direct mu koti nayo koti na mama cyiro mu koti yabaja mu zo mukahi arbitration abando shanga kutwa korenda gano kugira ngo endagane kitwagikora kunko twakora endagano kuturugiro butikirizana ko hari gire cyaraga mu cyatsi teganisa tuze arbitration aho juma nsanga tinda banze mukoti ningendera tumo waba zo mu arbitration kashikani jangwa bomba shango mukoti
kashi nabona of course nayo well structured Nayo umanya nitaji, itaji yo kugira ngo abana ba arbitrators hati ozomu online ya arbitration manya ngo eshonga zitu obuza ubutikirizana kuri cyo kutebe tugambere bwenu tsokuzo mwachi mu arbitration ayimuteka impapura bamubeta bashitamisa hati baguma bakora ki ne barondo kubara abatebekanye. Now abantu ntube encouraginga ninga shintu bahiga okugira ngo bazenkahi babineze nshonga kandi buri shonga yona nyinyi n'amasukungu uzakwazira impango nenje zo no kwezi basa kwera izona nizwera ikiko no kwikezana kici twagamba kugira ngo imwabine mishango iyo ko bakoze umushango na nogo owakora ho umushango ningo yo kureba ngo wamushobeza nimwe mweka ko kubanza kugira ngo enshonga zitu tuzumare tutajire mukoti ona ruya rumuntu akito mwana wanje obukakafumbuine umuntu akafa completely and also tachigarukaho rero ukunda hiko mukoti ngo twakohoreza mu arbitration ruya raho nora hari umusensi nicyo ngamba cyangwa bishango ya criminal arizo kubanura ngo izaba illegality mbwe ni yaba criminal that's a criminal case no cyahura na nebe binaninga mbe byasibe by'amabanja cyo nandi muni imbuza buri mushango gona ngo basa kwenderera kuri eje mishango eriko eje yana erisivu niyo kutyo ko mu arbitration mu negotiatinga mukikirezana ndeje mishango eriko beri criminal kuko sije neryo mati ga criminal hariya ntunagambira pre-bargain yo kugira ngo umushango ningwikiriza akagukora mbena nishaba numpe chibonerezo chiche sana gwe no muringo kwa go kunegotiatinga kugira ngo tumwaza mu process ningo akwa ni mwashitama mwishirizana mbwenu ikindi kikabaho wa pleading guilty ningo mushango wagwikiriza tuwashisha gwire bwa court kuza kukoza baja muniyo no shaba bakucendererezeho because you seem to be remorseful ningashi yori no jot nyowe mushango kakora bwakaburi mu rwajye kubanza tinga kora ko mushango gona mbweni shaba nkumukoreki mucendereze ahacumwe nkamwitanta kigenderire ubose nabona hari mu defense utazo mu criminal cases ushaka maybe kabiri mistake cyo wagamba akamuprove umuntu shanga yine ka defense yari nahereza ya namazi meshinto akacukora uko shanga naona jati nyine defense yateka ukaje ati nisha mukoreki mucenderezeho mu bice bike konka hariya civil cases nondwe nakukwereka abantu kugira ngo imwe disadvantages ezo ningashi akabi akari umukuzo mukoti kuko sinyo karoya kukurito mushango nyo nimba nimbara sente karoya ko ryambura mugo washomerire ya so iyo wabi no kore mushango kantariyo mbuni wandetera kutongana re mishango yawe ntube encouraging abantu kugira ngo ko kuza mediation ngo mu arbitration no saving a sente zo no kwaroya ushanga sente zo za kwaroya eda naza kucendereza kugira ngo kara kuyambe kuza ku mediatinga ninga shino muza kwikiriza nako atumba mwazo mediation ati bye bya costs ni babitakozereshi ako umushango nota kumenye kugurahwe yandamaza nasa kugira tumushango kagukora I mean ndagukozire nambe herera ibintu bya zitarabitwi konka to kumenya ko to kwera cyumuki urubanje kanto kumana n'ubuyire bw'emishango burahwe mwe kugira ngo ko kubogiro mu arbitration eyitushemesa abantu kandi tukubenkarijinga ngo bajeje imbere mu nonga kugira ngo nocendeza ahanshohoza ya sente bari abantu kubashashura ba arbitrators akasha aba arbitrators baba batireho nibikirizana uko barashashurwe kugira ngo iyo government ke kube batireho bunu babe na ba government namba cendeza hariki naba bacendeza aha costs backlog nachi bwino nabambikizo ngo kubarashashuru cyo nacyo numukikiza n'umushigwete bakugira ngo magukuza gushashura filing fees ya miliyoni zingahi ngo umushashurane muti ngo shashure sente zo arbitrator no gushashura zo arbitrator umugukuzo ngo tunje tukashashire iki gashashire arbitrator uratitebekanise inshoga zito so ndagamba hariya expenses no zicendeza kwinece busuma atucerga expenses oreba obwire buwamara mukoti no baburu bwinji hata emishango ko kugite ko mukoti process neberi ningo teka me paprezi teka muziriya herezo ko muntu bwiragarikemu baba leta manya adjaninga royataroho abajurist baroho
hati obo bwiro bwo kumara bagwongezayo imyaka 10 bayozo cyo hati nakuko bagiramo arbitration hati ocendeza ahabwire ubu wano kumara umukoti uriyo no hoza twacendeza anshohoza twacendezana nabwe ubwire bwo rasisi ibyo byanze bishoteringa okay akwa ko kuzo mukoti mutanazajya tunyuna appealing tuwatunge cywanonda nawe ajyazo mu ayongezayo ubu kiri mu bintu bya koti bwe natiko kuba ogiro mu arbitration twarebe cywagamba twacendeza anshoza twacendeza habwire now abantu kuba kuzo mu arbitration baragamo bashemeriwe akwa bamwikirizana hato shanga izentare zazirya abantu kugira ngo anyo charite akanteganisa nyuti nkonda kumureba wakati arbitrator kumbona umugani cyuma insa nabazu babo kurgayo munta aya kushagiza ati kargayo kushekana wo kamukwata no mungaro cyo batanguye ijo tukati mu conference mukuru naka deputy chief justice akana cyo kurebera hino mushango oguba mediating arbitration gwaho kunka kugwahwire aba bantu bashemerwa bakaba tarakugamba hamwe ya mukwato mu ngaro gwenu bagina no mumozokiwe abatayi batakwenda gukora ki okugamba bakabine n'irijo mishango mukoti mahara ko kuteka mishango mukoti okateka mu application okateka mu apiru okateka mu ebi byone bituroka cyangu se kikaba ngwe byone bakagira ngo twashita amatwikirizana nege mishango yone tibitire yo mukoti twajihanuraye yona ngo bajanure bati abojo bataha bagaraka cyane bashemerwa babaki kandi ngo bakaba batinda bakora mu business muri manika bashubiza ukabagira ibi ibaziro butakora ki ubtikiriza kunka akana twere abenatwereka akaronji kare mu arbitration n'abantu bagarukana batandukana business busiya kashino baba turi wa business partners yes atureba ngo eze disputes ziri hagati zaragaho hagati y'abantu ko kuzo mbintu bya families ushanga inshoge nyingi neza family tuyo turwanira evanja tuyo turwanira insha inyatano tomujana cikiri cyangwa we ushanga nkimugora mutumbagumwa to kugwara bo mwaje kugwatora kuriya hatoshanga ngo abantu bari no barwana ahabwe inyatano kuko kuba kuzo mu arbitration ka families hatoshanga ibintu byane biza kuranda ukureta ninga kongera entaro mu bantu imitima mibi cyo bakwito bucyayininga sho bwangane umubantu hati izintaro zikora ki zirgaho tuzi kucendera nizirgaho zirgiraho cyuma akwatu mwagarukana shonga ya yensharo mwagikirizanaho naraba haninda bahariya ibi byargo abantu batandika gukora ki abantu batandika kwatanisa batandika kuri hamwe nga family hatara disputes zakora ki so akona karonja kari yo mukoresa eje muhande ndijo tutagire mukoti no butwazayo konka niyo batugarura baja mu mugarekeyo hati akona ko karonja karumu ako kuburi inkahi wazo alternative dispute resolution twaza kugamba hakabi hati ukoze nero opposite twaraga jo kwanza it's bya court very expensive no shoza sente nyingi so it's very extremely expensive wotine mujeno guzo twoyine ntwa namwe no kubuyinemo nazo zicendeye tarukugira ngo iyo ne sente zo kwereza mishango so reba yaba extremely expensive waza process ya court twaro bwire buringwa zo mukote twaragamo zo mukote shanga mukote torukurugamo iyo ngene taro mu bantu ushanga abantu abakubire no batebekana baza kahibazo mutaro now challenges niziye twina kushanga ngo abwacha abantu kandi batakuzijumbira munonga ushanga challenges muri kano shana court tezikorise munonga bukuba nibatujangwe imishango eryo ko yona ni minji obakubembagiye aho nibacendeza ari kukozesa these alternatives still turebere nikikorwa kugira ngo base kucendereje imishango yitwe no mukora hati niyo program eriho kuko nanagambire kandi nakino cyo nasimira na management ya TV West kugira ngo abantu tubatungire awareness erukumara abantu tubashomisibwe chikumara tukumanya ngo ebyo biro hato shanga umuntu umwanya gwiyakubire nazo mushonga nkezi ningashe nakimanya ati nanyi nishonga ati nibasa no kugarakana n'umuntu hati yo chiko waroya
roya atachikushumisa ninga atachikugambire atoshanga wakora ki kandi tinguro rukutinshomesa bo kuba urya business asa nangwa n'abantu bamwe babashumesa bose abantu bamwe babashumesa banga ajata kandi nawe waza kukiteka teka umunonga ureba ngo umuntu some extent ningashi hamwe ureba ngo ashikire ati nakwatanga kwereza miliyoni zanje 5 ninga kakuguzita kukanguzitaka nikakushashura ukampe cyapa gakwecyapa aha bwacyo njya kandi hatungusharireho waza kukiteka teka horogically ureba ngogo nawe nubwo yari yo nataza ashikire nishonga zo kubyoro bya munonga ukahendera mbwe no gufera hato mutareba ngo kandi tiyatunga buri inganizo biyanaronda hatkune ningira nti okanguzita kari ya we miliyoni 5 nazi kwata nazi kwa wampereza icyapa konka tu wampa transfer forms niho kunaza gukora transaction ngo kandi ukamfera hati kandi cyatinga rengaruza sente zanye na interest ushangana na sente ukozirekahi umubank zine ziteka interest ubizateka interest ugiye miliyoni 5 hati miliyoni rukagarushanje umuntu wakwibire sente aruho no umureba akayiba sente zawe hata nabo kiteka tekaho urauto ikukashugo umuntu karyo nanyiwe wana mazima kakwata miliyoni zanje 5 nazukwa niwe nkabanzihira mu banka bariyone bashashiza amagoba hati was twaro aho hemyaka 2 ati was twaro atushanga umuntu omwe yagumerwa aha angwejo agira ata atkanta kanyo kanta mushuma nore chikuchikumisa yuba no manya gudarada sento kazihayo utahabwa chikando gumufere we ninza kumufevaringa notwazo mapi ndo mu mediation notwazo mediation kwa kati wembe njya kuchobora nubona kwa nampire 5 zonka ntazihire muroni konka nayizu kwerire periode yose yobire nazo kana benzine kuri nako zirecha manage koga kandi nazo tukwenda kuzimpa zona nazo nazo mediation tuziteme ngutiyire ate icyo abantu konka alternative dispute resolution ningashi mediation noboji tokubojire mu kugira ngo uri no kurundo buringaniza nobojiremu ukureba ukora hendere inshu emishango icyo chwe nazo zo mu kindi abo kuba nk'ikitwareza cyane kibikiza kugira ngo aci ugumutika mwibire kandi shabwa cyo yanaza kumucendereza koka kongera kubishoma no kongera kubikutangariza ureba ngo tuwazayo ngo noza kuronda uburinganiza pase konka kugira ngo tinkwenda kuzombinzi byaki yo mwetororo byemishango byentaro aho kwatunureba ngo wazankahi ningana kaya kasenta kumbe ninta muri ndazi riyo nizwaho kandi shonga za koti zigendo misho hati nyando waziye ni bantacara ate byo no kibara kujota atunomanya wazereka mbicyereki yakamcho bugufu so nico bakucerekera ha muntu we kubana we yakora ki yayicira ngo n'umuntu no mushobora cyo no kimushumisa ugira uti eji alternative dispute y'icyo kuzamo noza kwihayeki noza kutungeki noza kutunga kiri koka kugira ngo abantu ko kumushomise from the go cyumugambire akarungi nakabikaca kacirumu hato abantu we yakora ki abantu we yacomwe cyo gukora yibona manya ngo eje mishango yinazamu ninza kuganyirwa muki kandi ko kongera kushoma mwenika waza kureba amahanga gandi agakorise umuhanda nubwo gumwe ugwa alternative dispute resolution ushanga ngo sente mwene sente zikubana zifane siskara ushanga wa savinga ikintu cyango kujya korebe wanoza abantu mwe bamaza gukora rose wanoza gukora rose waza kuzumukoti ubwire bwashisha wacigumizamo mbwe wacigumizamo icyo wanoza kuferwa ushanga cyaba cyango hato shanga ngukine cyo wakora ki nakibarraho na drowaye toma kujya ngo umenye shisho bwire ndukuzumukoti twaza kuteka impara na zitwateka nko kutwabigamba hato shanga ngo oriyo no shoza cyango kuko abantu bazo mu kuresolvinga disputes zabo ushanga basevinga ikintu cyawo kubeba barya abashubuzi nkabo akwa binje n'abashubuza ushanga baryo mbyemfuna yakasente atushanga ngo eze sente ezo rino orinda kugira ngo otunge judgment aha meheru sente ze bazukhereza
nubasa kuziteka mu business utandike gukora wabiriya nkabireka nkakwateze zina ninkutamu nkakore kindi it would be better. aha azashanga kuna nazi kwateze nazo mukushubura ningeshe nazigarura mu business kuna zigarura mu business nagendo misho namwe sasa kanoferwa mwana sha aha kandi no batemera yabarose kabo azashanga watch bara yuko mushubuzi azashanga wabachi patiri waba covered waba na relief on that part kujangu abantu no kubeka ikintu kujangu let's engage into mediation tutaka abakanito bafyuwe ngachi emishango hata mtu wana na jata sanyoni za kufunira mukaye bishinshonga kuza ati ngarana so juti bishinshonga kuza rawe ati nazo mukanashitama acha nanye nakucubuza hagati yawe no kugira ngo oyishike nshongeze ime nkabaro yasunba mwazitahire mwashitiro mukoti niwe no expecting kugira ngo at the end of the day oyine kuba no shashurwote n'ingote konka nangu no mwe utakashashwirwe konka wotiriyo no fueling ekintu kujota kira hendere naza kuhendera urutaro rwanje I will get a certain percentage nanyemanye ngwe chonka chendera hatku mwamwahika gatenda gati ecojo sinyona za kuzo mwa arbitration hata hiwe nakuhendera ata ati kumukubana mwambiri mu arbitration muko negotiating usually negotiating on part of costs za roya muzigamba ho mjamushati kobo ineroya twaza kumushasha kandi nashuza kasente roya twaza kushashurana tuta I get you hataho muzigamba na roya naruyo kubana ndakumara imishango yanyu kandi ntabwo n'ikirungi hari side ya roya uko nyo kukwandura ibintu nabi yangusya waganyirwamo no guyaganyirwa matashurize munonga kuko uri arasabye abampa kwinka kasiyo baje mushibintu weza kayabitwanguza ogwarete no gwarete ushange wabona ki kashinoriya kanayine roya we na no kanayine kashato n'umushitama mwikirizana kugira ngo nanoriya no gwakuba ine roya imwe muza kushitama ine roya nyine roya kuka oshika umusango mu gushitama kugira ngo mbwenu twaza gustretchinga ubongere iwi orabe no shashura no kubona ushashura miliyoni nka 50 ngaroye na nogu naona kubona shashura we roya we nka miliyoni nka 50 ninga 50 twaza kongera imishango konka twajimara juka noje atumwa kujya ngo twanza kushashura miliyoni 50 no gumiza munaki ahabwa cyanta kwa miliyoni 20 nabo kuba cyahwira ha kandi nyindeba ngo tunakuteganisa kongerayo ndeba nanye tunaza twaza na process nyinyo kandi ikindi abantu bakora ki bikirizana ejimshu inshonga waziya murareba ngo ejo alternative dispute resolution etiyo tugambaho nununji mburire nonga kugira ngo iyo ne yamba ukucendeza ahantaro kugira ngo yo no muringo ugo kumaraho ubutikirizana aha waza kugamba hacha justice no basa kuroto mukatatunga buringaniza konkato nota kiranzi yecu nota kuranzi mu nyendo buringaniza niko buringaniza tubantu bwene konkata ntujangwa izentaro twaziyaho tuta ine cyangwa cyumukwa mwatema buringaniza nwe butija zisachi iyo no basa kubutahurira ngo tuwatunga justice nko kwano genda ujota ari akangoza ko jota atunomanya tereka tuhendere ki zeshonga nazireba mu buntu Ochirinitwe ahabwa program meje ya Sisimkat chindo mwami Eliakim atumanya Capson oguno munyabiragiro kandi ariyo natuganira hanshonga eskwate no kubasa kwepe na koti enshonga zikaranda ukakore semeringe ndijo yakubasa kuhendera enshonga bucerikare kandi utatire muna chango kandi umugaritirana no muteka na niwe umwe abantu mutonganda ekintu ningasho wabo ryo mukote nawe ni nyenda kuzo mukahumuro bakunda garuke nyenda tushoborere nubwo muhanda gwankashi oguruho ko kugamba alternative dispute resolution oba wamanyisa arbitration cyo nkaninga mediation okushitamba mu nshongana nawe ubwo ari kubicenga kabasa kubacendereza ninga hariho gundo muhanda bishubwe kutugushitamana na arbitratogu yatuganirira tukashanka bacengana nabwe ntarimwe byo kugira ngo nuwo yasinga mushango then no gugwa musinga konka muri twahendera tuti katumure soragaruke ishakwa natuganiriraho twogeho tubase kureba okutwakwasa kutunga alternatives utarga program ekiri Sisimuka.
ninkutabarusayo omukaho murako kiriyo program ya sisimuka twendera shayishatu konka ahawakiraka tukino mugenyi witu omunyabiragiro omwami Eliakim atumanya Capson kandi ariyo natuganirira hari alternative dispute resolution kwa kwasa kwendera enshonga zanyuze mishango konka muri gukoresa ndije mihanda bitari byo gumiza mu mukoti nangu no mu mukoti numba mwashikiremu konka ngo bajangwa katugure tutorenka ekibuzo cyanje cya kirungu yoweza kutwegitaho twatandika kare but nandiyo ninyebuza umuringo yayangambira ho gumo kugira ngo babateko mu arbitration babarondero umuntu abantu we yabagarukanasa mu hendero kumwahendera enshonga muzico bugufu kandi akasenta kumwana umutamo kabakagufu konka shino gwo muringo gwonka gutinyamunegere ninga arihe ndije miringo itwataka kirehe bundi ntakaba ndiyo nimbeshabora hano kokwe ati kokubuza twantugambara alternative dispute resolution yes twarebe ya mediation whereby no bayeherezo umuntu kugira ngo abatabaganye abamwe nabayambe ukoreba ngo ishonga zanyu mwazi nebironje byacu byo natwabireba nakabaka kugira ngo waba ejo mediation arushanga mwaba mutikirizine mbasagumiza muzekahi ngumize mu mukoti kwako kuba ine arbitrator ata arbitrator we icyakuba yabagambye nje bakiriki nje final kugira ngo imwaze mu arbitration mukakwatagana na arbitrator manya ngo ebimaraze kwiyamuna na no mu arbitration na arbitrator we bya arbitrator nimuza kuba ndukora decision arbitration biza kuba ne final ahashonga zanyu wajya mu mazo wa arbitrator so arbitrator byari abasharjemo ibyebi then ejije ya mediation niyo ko niyo bakufite ko wa mediator arbitration na mediation byatana ati of course ni tingwa na kugira ngo abantu bacetegerezeje byona nebumuye no kubagarakanisa kugira ngo babagarakanise inshonga zanyu zuhwe konkaro kushanga omuntu babateraho we decision yara bahereze kuko nani ngamba arbitrate decision yara bakore yo ni yejo arbitrate then mediator kugira ngo we decision yara bahereze ejo no mbasa kugirengaho muje nkatuzengahi katugaruko mukote ninga katugezemo hakatugena nayo ninga katugena no mukote okay bishi okuzoma mu arbitration process ni intekwa kubana nashyikiro mukoti aha no ano atwajya ari yendagano yo kubukozire waba wakozire transaction umuntu kamuje nyowe injonga zinza kuzumara wa arbitrator wayenda to kubanza mukoti no mugenda direct mu ryeje then mwaba mwagira umukoti nibasajya ngo tutazo umukoti ahabwa tutakugezaho umuringo gwa arbitrator tukaronda arbitrator akaba no we yazo mushonga zitu akazimara then ekimsha ngukushanga mwagira umukoti mujyango be arbitrate as mari zibenzo icyara chari tubinjo twagenda nacyo arbitrate then akushanga mwazo umukoti yokoti yajya izinshongezi numbasa kuronda mediator azibahwere huzuwe atwanga kuziramura mwamtakizini mujenkahi mugaruka umukoti okay hati nyende nije ntano sagatya hinobo kurankoti omuramuzi yabajanga umugende eshonga zanyu muzimare kitaka hati process ni yemwe eyari kuba namanyisa ngumuzo wa arbitrator ninga ntobasagara ko mukaturonde nkamuzeyi atugere mu nshonga tubihenderero mukata na process yejo yo kugira ngo tumwazana mukoti imwe mwa reconciling nyenda twatwashiro mukoti umuramuzi yaje atumugende muzimare kitaka na mama shiro mukoti umuramuzi akajya atumugende shonga zanyu muzimare kitaka numbasa kuruga imwe muze omuka muzeyi yabagarakanisa mwene mwa reconciliation ejo mujitanga conciliation kugira ngo imwe mwashitama mwa reconciling ukureconciling mwene icyo na kigambo cyo na nicicumwe oketanditse kugira ngo hariya wabagarakanisa tayineka kwate na koti tayineka kwate na government imwe mwashitama uko mwabimara nkabantu ninga naronda roya nkiyo nkumanga bimanya twatesa kitaka tumwe no manya ijo tiyambi yabagarakanisa ya mwakora consent yo kugira ngo no manya ishonga zitwaziye kizo zashira umukoti umushango twagiye drawing twakora consent order twagisigninga twaragama hataho mwakoresa reconciliation
nabwo nicyo cyo no gukora kina no kugarukana konka mwakoresa umuntu wabo tosha yabagarikanisa ngo kwari ngicho wano gamba wari bamuzeyi wari bankaro yanko gwe ninga kachiyamani ngo mwebembeso konka byane falling under the same category ya alternate abako turi okutwa kubasa kumaraho enshonga tutagire mukoti umuri ngo ko kumara enshonga tagire mukoti ukoreba ko eta reconciliation imwe nemwe mu mashiro mukoti mje ngushin tufachi mwasasirana mwaheza konka kujya mumushango gwagwagira umukoti imwahara numuzo mumurabuzo mugambera ngo emishango zitwa koraki twagihayo imishango ya sibo ya nambanza nturwanire emibaje nturwanira ki mwakora reconciliation muje mukoti haza na n'icyo tugambaho semateka constitution ni encourage abantu ku reconcile so murabuzo takagira ata ati nyuti nabyikiriza nani ati nyuti yakubitwara mpaka hingwe kugira ngo especially by'ibishango yakwino kugira ngo imwe mwikizana mukajya ngo shonga zitu twa reconcilinga twabona umuntu yatugarkanisa nicyo bandi kikizo bwa kandi umucikora na mama mwashiro mukoti mbasa kugumiza mukore ki mu reconcilinge bagarike muzo mukoti mu reporting mujya ngo shonga zitu twazimara garukira nyuma twayikora mu murumo twaziseza mu drawing na mama mwashiro mukoti kote ne basa kubahereza mediator especially keze shonga za family disputes nangwa ndisho mishango yona ti ya family yonga ajete no manya muzokuru na mediator abashita magati nona basuko umuramuzi kujya mu ya koti bomba bino ba mediators ajya mumbaze muzo owachi owa mediator abanza baganirire mureba kucakwasa kurugamo hati ugo umuzo wa mediator abaganirire ebo mwasharamu reducing into writing mukora consent kajire wakora report ajoherezo muramuzi byargo mi edition nebi bikirizana ninga tubabasa kwikirizana hati oshanga nkushonga mwase kumaraho mukora consent yanyu babakora consent order mugiteko mukoti hato muitahira akwa mama maraki mama mari mishango yanyu yabuzimanje bacavu junior abantu kwihaho ikibuza cyanje kindi cyanje buza who wins the case in this case abo kuba hatwaza mutakara binateka aha buringane zobwe nagira mbweno rabitano ni nyinji wade waboza umuhire konka yakwatara yebishati niwe zakire then nanoguma atari kuba yawininga ateji ejine bakweta win situation arahaka ejine bakweta win oriya yagenda sinyoro mushango ni wagenda gusinjira aho ko cyuwano ndacyakorwa nawe cyana ndacyakora mushimana tumwase nk'umushango mwase mutini rubanje oriya najya kanta kwenda kuza mukoti ondije sente kazamba ho kanta kubongera yo kabyastamera yo oriya tanango nyo nafune kinafuna kuri yamba yo stapire zona atoshanga ngo iwaje kunango nyo kunampa yakuyampa yo ubwo nyo katini nabwiri bwo kuzo mukoti hati yo bakusharaho umugugu kuzo mukoti sento zine tokufa yo kuzo mukoti noza yo akaba sento tikizu konka to ine bwiri bwakuti uje tumweni nyowe kubanyaho umugugu kuza kushika bweko mukoti iyo ryo no takasente kantine sente ubwiro bwine ko tubakweta noza noja ngujati garaka inchaga ko iyo ubwiro bwine noza ko kakasente tokine hatiwe bakusevinga inshoza bwugomse mushimwana nabatasinga hatoshanga yaba win situation mucyo kutangu wazo mu code omu arbitration ugende omutyo kuri aha okuresolvinga enshonga mucyo kugeta cyo kura no feeling amutuma kora ngutashye resolution okay judiciary na bya koti no nda justice uburinganizo justice niyo kuba no yibembeza konka omuryeji kuba kigambere tubitino kufuza and they mentioned about it nareba ngamazima kugira ngo iwe otakareba haburinganiza reba hakumaraki ishongeka tukazo mukindi okay wachana noza kuteka tikubenga noza kuburyaho iyo mu rwinyo ubugane cyarita kujya muhendira mutashishonga zanyu nyoka mihire miliyoni 5 akaberwa unashika bakuserire kabakwibira hati kugira ngo mutuko ni wano ndo buringaniza buri justice kana yachinse vinjire time so koko ine umutuma go kugira ngo wano ndo buringaniza nure yacu kuteka maka ogwa kwibira kwibira hatujara utinyana za gukora ki
naza kubishenya ngarike ukakumva mwikirizine nyumba mwikirizine atishonga zanyu nizo bazakora ki nizo bazahwa icyo chapter nebo wajukuruzinga ubona mango kugenderera kuhendera hata nayo kankashanga ngo imwe bakanshoborera nkisha ije tenacenga no mitone bejo wangukire bajyango wako arbitration wa mediation wabaci wasako cy'inchirgamo kuna nabe handikire twahereze twatahire kuna hikomuka mukuru wanje atoryo musuru atere restaurant kirebere hato busungu bukankwata busya nimbasagara ko mukoto banyakire ninga nimba na resolve nshonga yanje cyahwire they no longer accept ati nshonga no ko se nshonga no wazo resolve ngiriza kuziriki zawire mwakora consent mwagitahamu ubuzube hipwijira ni oriya yabatikirizine ningashi yabatikirize part of bargain kugira ngo no basagwa wikirizana nomanya ninza kwamwegesumu na neshaha yanje ishaha yawe jinunje tinaza kujukhereza konka twakamaze kwereza isumu itishani nza kujukhereza nyinchaka ubikikanye cyakare shatu wajimpeza hatutandaka ko indro tataho nuwo kushanga matanduko mu mushaka konka na nekindi washanga ngo consent mukagitahamu kuko mwagitahirimo hakabaho some illegality ninga ine cintaracenjere some ignorance samoya ignorance bakushanga changa mwe shanga terari jireyo je ninga shuba kujema kubako wasinga ninga muti yakutinga ninga yakanga terabire yokuro mutima gwawe wikirize utinyonyi ndakumarishonga zanje hataho nugarakayo ujutazo unutu yakozire ju order ninge ju consent haka facts zimwe turazigambireho ningashi icyo batugambe cyo bahandikire niwe kandi imanyise iki yagambeki hato bagaraka abana bakora ki bagaraka muje bareba kurigerera iwe cy'wano ugambe cy'wano yo kwasa kugira ngo numanya imiki nabini imanyise niki nuba kinyi nabini ngamba niki imwe ndoshanga ngo tumurikirize mukikirizana kuko mukirizine numushaka batarikizina kuba mukiyo numushikana ine cyuma cyangwa anywesha kambere nyo tukinabere ningamba nyuka nimanyisa kiri ninga kandi ngambe atushanga yakora ki ukari kiba cy'icyo kugira ngo imwe mwashitama mukikiriza neshonga mubiteko bahandici kandi yijuka muturi aha muri ngo kugira ngo to amarot steze nshonga ije mukayone yargate mu bantu mwene bitu byo namuteke jo bahandici ubwo yabahandika amati nyowe rukhendera actually nyowe nshonga zanje nazihendera mwene turi kwendera abantu no kube encouraging ninga shokongera kubahiga ngo turebke ngo twaye junisa umuringo go kumaraho enshonga tutagire mukoti abo kuba ko kumara enshonga zo tagire mukoti cyo kubanza nubo wakendeza ahanshoza nkigarra obumwe nkigarra obuteka nano kurangwa abantu bakorera hamwe abo burungi bwihangariye ako mbajya ngo bangana tubakora ki abangana tubakanya Menti jene kwa twakwatanisiza hamwe kurango ezenshonga twabasa kuzikora ki twabasa kuzumara. We thank you very much. Thank you. Okay, nuko yabasa kutubagandaho atyo ahamagezje umwami Eliakim atumanya Capson kandi ukoreye kwa kwasa course alternatives ezindi not necessarily okuhendera enshongo mukoti ahariye byo byone bito abantu tureba nani njangu tuhenderera tureba ni nyinshi kare utakarga